Acara ini disponsori oleh Pamirsa kasus demam berdarah dengui DBD ring Kabupaten Badung sampun sayantedun sampun incap daweg 5 bulan ungkuran. Anut saking data sane kepole kasus DBD kantos bulan Juli kepanggih wenten 19 kasus. PLT Kepala Dinas Kesehatan Badung Dr. Wayandarte matutang wenten penedunan kasus DBD. Kanan inducap kepanggih daweg bulan Juni kantos bulan Juli antuk siang ngolas diri. Anuten data sane kepole kasus DBD pini akeh kepanggih ring bulan Mei. Nge punike 150 kutus kasus, saking ulung dasa sia kasus ring pengawet warse kali tali kali likur. Dua ning asa punike dirut RSD Mangusade Mausang kahanan nyane ngelimbak ring 5 bulan ungkuran. Sekadi ring bulan Februari kuningan tedun, dados 50 kali kasus. Nanging mawali nincap ring bulan Maret dados 6 dase kasus. April wenten ulung dase siki kasus, kantos memargi ring puncak nyane ingi punike bulan Mei antok 150 kutus kasus. Nanging kuningan kasus sayan tedun ring bulan Juni antuk 100 petang dase kali kasus, miwah ring Juli antuk siang ngolas kasus. Daw kelima ring pengawet warse kasus DBD pini akeh kepanggih ring Kuta Selatan, raris mengui miwah abian semal. Selanturnya pini kede kepanggih ring petang wantah siki kantos kali kasus. Ya diasun kepanggih penedunan kasus paiketan dane setate maut sahe antuknya rengang krame, setate ngerakse kebersihan miwah kesehatan pelemahan suang-suang ring sejeroning nas penglala demam berdarah. Punike taler mangde nincapang gerakan 3M+, sane pina ke sile tunggal pemargi namaken DBD. Bali Pos Nguningayang.